Mau nolong Kak tadi lah. Mau. Ini. Ini es. Ini Pak. Minum lagi. Nak, mau di mana? Mana minum? Nak, ingin? Coba sedikit. Bismillah. Minum lah enak. Pegang nggak? Pegang nggak? Panas tadinya. Coba pegang. Ambil itu le pakai kalau saya piring ketik itu masukkan ke sini angkat. Masih di bawah.